यला महानगरपालिका नेपाल भ्रमण वोपी फ्रान्सिया सांसद तेद येले लस्कुसियासे सम्पदा पदयात्रा याकुगुदु यला महानगरपालिका फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहया अध्यक्ष भेरोनिक रिटोन नेतृत्वया प्रतिनिधि मण्डल यात येले लस्कुसियासे सम्पदा पदयात्रा याकुगुखा यला महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन, उपमेयर गीता सत्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश अर्याल, फ्रान्सेली प्रतिनिधि मण्डल यात शुक्रबार यला महानगरपालिका ज्याकु पुचे लस्कुस यानादिको खा अथे फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहया अध्यक्ष भेरोनिक रिटोन नेतृत्वया प्रतिनिधि मण्डल यात यला कुमारी माजुया दर्शन याकुगो खा अथे यला महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन लगायत फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहया दुजपिन्त यला लाकुलिन अवलोकन याकुगु खा अथे फ्रान्सेली प्रतिनिधि मण्डलीय मैत्री समूह अध्यक्ष भेरोनिक रिटोन लिसे सदस्यता ग्रेजिल्याफ निकोलस फरिसर व नेपाल लागि फ्रान्सीय राजदूत गिभल्स बोरबाउदु थ्यागु प्रतिनिधि मण्डल यात यले चाहिका सम्पदा पदयात्रा न याकुगु खा Ready?